История, культура, традиции, спорт и все новости карачаево-балкарского народа на Первом ТАУ ТВ. Сегодня в Балкарском театре имени Кайсына Кулиева открывается фестиваль национальной культуры. Данное мероприятие посвящено ко дню возвращения карачаево-балкарского народа на свою историческую родину. Batırlara jeri, iskerdi ulalarımız ömürle geteri. Oy kalay kışın uğrat salkın sana yazın. Ay kalay bağalım bizde seni köksün yazın. Sen batır kuş balalar, aynı kanca bizni. Özgürgense inatlagansa oy sensiz kalardı dünya gönlümü tuz görünür. Oy sensiz dünyada kuvvet nasip da çok Maqtavlı jırlağa, şarık jırla eştimildi, erten tau jondala. Ol jırla aytala senden jigitlik işledin, ol seni nasıl içine batır sermeşledin. Biz senden Olayla